Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Karibu sana umwancho murigerere asensemo ya gatatu yo murobirega nekira bono twasoirega no mugeni bweritko oria rero mwishimi wa Stephen Nyarangi nekira turachikurigerera naki ensemo orogongo rwa gusirwa beirero gonchoreria arine mono ase amangana a siasa nekira ngumwarigane anyare gusanga ngono nekira bono abagusi bakonyo kwana ugochamo na boigo kubwaterana na gutwara livagaria bene ase siasa na boigo oburai me ense ya Kenya mwishimi Wakire bya my sister mbiyole. Mbiyande. Yesabakwe. Yasa inomia chinga kichonsi ndo chinga amatukara achire lakini nande bono ono tore aiga nekero tukurigereria libagari omugusika karasanga nere elitaria ona boigo ekero kya useri bagari awondireri bya mono sana se litanga nipingwa kambya mona soko nangilia inche nkwanire mangana abere igoro ya liraba lya Kenya na tukwana ni tumanya na kitonga itore nga itokuru na nga itogucha asama litunguru kwa umushimi wa Stephen Nyarangi nsomo si tumbuge tutu chache north alimara lakini bono si togere nga eronge no sito matongo sublocation mchiwo nakuru kumarara no mu assistant mchiwo nakuru kwa nsomo lakini amenyeda Nairobi Nairobi igonde coordinator yomugusi togona gotema wakikisha nga ntonyare koleto mugusi amu ari Nairobi ke tubwate namba isaine tugaje tugachoro mwana kuri kumusiri akaba muna na spokesperson yetu ari Nairobi injine coordinator yani ngo coordinate na kubwata n'ibintu agara tobe ko mugusi amu for example tubwate chi constituency cha Nairobi chire 15 ibere ndubwate mubunge na ono mugusi tugatwara chi ward 85 me county ya Nairobi in Nairobi tukumago cho baba utwara aba musie bachodire batano buka chikura tubwate Nairobi jire almost 600,000 tutigeri betu tutigenda mwamweli kara ko rumuntu minago tinina nae watena mna bono tote kwa Ruben ward omo iko yakaba number 1 mukuru kwa Ruben mugusi yakaba number 2 mugusi akaba namba 3 mugusi akaba namba 4 mugusi akaba namba 5 ase kibago soka chikure chinjara ko so ase umuntu nande tofauti still no mugusi ka namba 2 tofauti yeri chikura 100 abagusi tu hari wanja ture itobote ari Nairobi mata no bintu bono bigukwane rubire Nairobi no abakarba ko bagane bintu nabona chipasali mwana takanyole pasali nyetabwati mu ntachole toro ko ndo mwegera libako bange bintu one for example abaikuyu nabo bwate nambe nene yaba MCA abagere abaluya into abagusi ntubwate namba 3 rwanirere ibone ya chenda ya ituneye to form council of elders yabagusi to atware mikutano KICC mu chisabatu nye tuko na ukwanira nyasaye na ukwanira abagusi doji twekira situasiri kuigwanana twabekire chi welfare chabagusi cho speech Nairobi amo through chi welfare chi twana ukwanira abagusi ba mindunga mutari wanje ndi mwikini na ndi to makuriki chinjira abantu abaminda abagusi bakore biasara abamatatu chigali chiko rugusiga ga chiko chi Nairobi wasange gali yo mugusi abwati na transline kira rusire gali ya abuguriti abantu chi Nairobi teko manya sawo chiko park egera mambira ndabuguriti abantu wasange chi abaikoyo na jiba ngire chi stage bayire chingora sabako park chigali chabo wana mtu wachitu gesharansa mwana ukuru kumusiria muno mumini no mugaba no Nairobi agatokonya agatoga stage yake nando tega stage yakanene agera abantu baito chigali bayikiorore bintu byabo bakorora friend yakabere abantu baito ngwera bari bintu byabo ko rugusia chinyanya chingeni nini ejire perishable ndubwati cooling room se space asibakobeka ibintu bito byara ororo egera baoni biya mtu wachitu tukanyore space yutera singe ncho yo gwisharanzo kutesanzo nabagusi ari kuri market
especially bono ngorosi gwere abagusiba manyitinga ibintu byabo okurusi gusia matoke ikinyanya emesie babeko tunako kwegenderera negati yabarai yabaiga baguikaransa gukora kubwataneka nabarai bagesiasa musembara ikiaba turangireti women groups people living with disability abantu bali bataikwenyara aba professionals na abantu bekanisa mono rende batusabire egere gusindukanya chinkoro twanjane tochama muno mugusi gwakwanire nga bagusi barorekane gochaka gochamo na maine okurigereria nga nonyekero bagukwana chinka kibune chika bagene tukonya gwakeriogi asensemo oyoborai oroche nga maine bachakire gochamo ditanga ni pi umwaka Simeon ya chaya nje narabere siasa matuka mange nabede chairman ye party nabede chairman ye biyama Kenya Center for Multi-Party Democracy na kolega si abosongo no mu advice bo mugaba nongwaye for 5 years na aburi chikura 2002 Westlands constituency ngamanya what it is na aburi chikura cyo bujumbe gitutu cha North so ni understand ti amangana siasa muneko genda ani meta bagusiba ito na bale muna to kwana boni gari tangani pi ndeto ko akire president ngambia mono asogo to konya ogo to choro mwana ito Julius Migosio gamba mune minister yechiseme nkwara emegomo ya renge throughout kwana ko romo gomo ko atoko robo kene kuri Migosio so kwana ko re megomo ande ane kwana ko more TV ka watri kondonga nataka kusimamisha hii gako endo orangiri cool because akorete lichiko wando ligeri ngono barangiri njiko cha nyarebe njiko cha tusiranza bagamba besaranza so buya bakwana bakora wasange mangana yadire nandi turi ko moroga kono weto ginga na kuri tiki akumufungo obo gambi botegetebo obo kanyi kubuna buli bwa Migosi bino bubula yonte nekiro bono tugukwanira baiga liva kali omugusindire gwakwanire nga okoiraneria mbia muno ikagera ntubwate omwaziri bwechiseme korende ekiro tukurire omugusi generally oko compare nebisa kubinde liva kali omugusi asoborai na boigwase gesiasa ndireriere intu no mugusi astoleboniga yes kwa buli swali ya sana space ntubwate seine ene chinga kibono chia bene tubende gwikaranza nabarayi bari tubwate baro bari tayari tuanze kurigiriringa first of all nga itole as an individual in terms ya magenderero in terms ya bana bayito kanyore mirimo na going forward tuanze ko discuss reach kule cha 2027 ukwana bale maraga nkubuli ale president bakwana matiyangi nkubuli ale president no musana narangi marago banere kuri ku Patrick Umanya mweya aho abantu bakomutebi aliye president ndubwata mararake baso no roje nwale agaste na my father asangana mambi ne abutangaza nenga nguli president igena na roje marago to kubingana abasanga ubuli president lakini bono diyango buri swali serikali nero reformed ile tayari kugamba no mushimo ku William Ruto ibwate chipache tisa to chimutwa chipache tisa to chenze ndubwate minister education ndubwate mu treasurer wiki amakia UDA kuri kuchave nyakuni wero mujumba nenka ndubwate osoro ole chief whip ya serikali ntwara kure karansa rende tura exhaust ebinde bitoroje ekero kurigere yamabaga ya naisa ina aseko as a whole community ya stay saini ekero kiara nyare comment engaki yo mwaka nyachae to abati permanent secretary bere echi minister cha kabere bere go system permanent secretary ya bakaisa to sinye pone engaki yo manyete eyento kego tuite intwe unaba gusindwa ntwanjaini yes tokomigana twasugumana ono it's high time nande tona korrekana ndo tokona kungusa ko chimaega igera ndo asa ko kosoana mono kusina bara itu kubule mabuli to bae chance to babuli mushimigo ito osoro to buli mushimwa chavet na bale serikali bono bale ba UDA abanya moko tuikaransa barabu na bunga abande bonse pibacho bya mabibinde mutige kona bo discuss gore ebyama tuliginchira kitoko karansa muna jikabira jende jiko karanza abagere boniga ebintu byasombirwa cyo kisobo byonse nesiri nereriye ya esiri abagere babwate mbabwate language karaba bayikerere gento bakora beka ensemo amangana abuye bitina ne ruwe mana baharasa begente ke mukiabu chimochu bone bintu bimugete kinso kabisa gona hintu si taiga
twalenge kwanja ebere kiama kia ore ganya wo president wa 2027 oyo kuchikuira iri kuri gusi lakini asaba wanigekera tusabe bintu tonyora biro kere president yere roro nere bwate bintu totebe ntutagete bono na tototereri kuna ando kiro kyo permanent secretary akemo tutagete bo CEO biro mbere bingi bire mabi antu bitotoranyora the benefit yendo kera tokonye no koba tuomera na frequent kuna jana maguru kitwa ikaransi twagambire nga tokore gendeke nando ndetago toko kungusa kuchimaega ngaikwara twagamba igina kyo ya sari ebintu yes okero kurigire wakwanire nga oburai bwense kusekera kende abantu baganye 2027 nekero kuri ombo kusinjira nere bangete nga arabasa konyorikiro gukyo burai bwense nanda akore mirimo abasaba kena barabo abagusintu n'abantu togwetoma nande gintu kia tokonyera abagusia abantu abange bagete nga n'omuntu ubudwa togoboko ntoma atikwirwanira ege ntu abagusie tore obonje ayikwanyora ando kao okugimigerera n'abana baho kwenda kuchimutu gwakora ntiko nyara kuriera inse motorera na kira abantu abange bagutwira nga igotoko konyana lakini obwo atibuya abagusie bakwirwanira wasange yonyo uriro buri muga igikota wacha wasange mwiko yogorira ando mugusinara because inkorera turubwangu bona twari gochicha amo asenjire ngabune yubone yo tutigobonje yes abo twari gusikia igesaguye dukyo mugusibosyo na iguru yobura yobense omugusi yakonyara kabisa kobe president lakini toko president ntoria ototebingyo kubuli wozino na opportunity sinjiro abantu bandi orade nobulu na okurugumaraga nkwaba mo jayo mo supreme court bantu barenga watige dororo abantu kwasa bari kubuli mabuli bunayo igo ayuna romo kurigera sabara bari babe mabuli ngo baro njengo debo kandi because omugusi no mukongu mbara bibabone tikopoli ngipatara pole wikira bonia mbara mata bakirete abagusi n'abakongu oba ukire pa ma kempera mutwe batanga maina arbono yarenga kana ngiato konyete bone kero sangiye ikire ko wasangiye abagire ndu n'abagusi nindoje muno yo matiango kwano wale oyo lengo mo minister na maraga kwano wale no mwana yiwate bakibazo lakini intu n'abagusi kero ngendo nango kote bikyo bokene andugo kwana ikwanyo opportunity ne matianya wadarenge president matianya na etwe president kabisa agatwara chinguru chine na sana origeria se birugo bya boskali ari se police line ya baskali abaskali kero bari ko ewe miremo angana basuka sukiti abandi bakabona bari chikwende bono bakanyora chirangi chiguru kirero asangana yaranga injira yane yari ngakore gasi yaye tokumusabira amaya asigasi yakuri ndomo pinga munabagusi lakini kero yatokire ngebisako bibindiga abya mwendo ziri injira kibone gatoranya gusuguma ntu buno mugusi erinde kone kinga ribaga ritungo chirire ko bayigoro mpaka yabeire bo nariturakwane bisako bibine bikora mpaka yabeire bo nariturakwane into njengo tebanda tukuri piti yes into bwa disegi no mwana ito matianguriye kero kiaye kusimaraga lakini inkubuli ngantu bwate president ikurukuire muruto ibwato mugati no muyiye ko yakobaga kiriero ichibesa budget chipache tutigari tubona mutu anisato ababunga abambari wisaransa bara ngusabna abandi bakunguza muna bona raira nate betena kiama kia ODM ngejeketene na chikura 2027 lakini noro chita baba abamba no babege tumununse bakurusie bindo ngobonge serikali ngokwegamba mura raira intu n'abagusi ntwara gore kemba itubwata barayi bari barororo turara konya katanyora chipara tanyora maji tanyora binde tukuchi mutu atmaje kwaniroro why now aya no buto abuto kwana ngo bari kwana ko baroro lakini ere etaracha ko bekerio gitote bongo chakre chikampeni mapema tura baroro basongo ba denga a bird in hand is what two in the bush katurara kanyanya katubwate turakamigireria abana baitu baranyora ebintu tunyora chibarua tunyora ebintu bigendo chimutu tuguchimika kuchimutu atokoranga egwetha emirindo yengirgo chia turana kitogwa ko nga kikiechi gusema tinyi kyo mwaka kyo yego kagerete na bridge when we get there but for now etoko le mirimo ne president William Samoei Ruto atoretera magendero gusi teguru ruchi para mna chigenda tuna sito mushimwa chape de korera singia sana na eski munarenge mushimwa kuru kwa sero igaro ODM
chipa naro chikuriru orete baka chikwere ndega alia bitumbire naro rakorire binge chiparo igwire orete abantu chibinde bya ketro last ring orete police station yalia abakoranya serikali ya mumurire bintu na ka road yemu chava nyakuni mata igo orosiri chiskuru orosiri chipara ngokorare gasi katesia serikali lakini evivinde ngakivitariwa sasa wajumbe bonsi okwenda kwali unachituma kwa vero mujumbe buna bona njembo mujumbe tingoja ga Matilda njo denga bona njongo lele onkwenda nyekumbe imanyenga ngoko chake budget diko chakera amagendera ko chakere budget kwa ende budget wate bani bade ite muga kwa yebike budget ya sukumu kala ya sukumu wachi kwa yebate mutu ona enora kumana mpaka maroba tumaite no kumbase bintu biko kumbora konya bantu bao uchiko horokera mutu igonga bone serikali yabona no kwirwanira nikujibigania wonde yango deo bakene ndudu kabirenge tuli tute kumbeti nabona tubwate mu waziri ito kwaadira bali munabona yesterday kuna kurukoro charangirite bali mu bonse pibagusi kabatebe beke amuduri nja tokonya ona uchakire ne style yengia niyo yatabwa tinga papa tumuri gibona tumuri karansi ikera mwabate direct line ne president tamotebi nga ndutake tukuchaka kurigeria abantu bitu bali ministry kera ndo amotebi ngendekyo to ende Kenya Revenue Authority tora abana bitu bakole mirimo ororo to ende police force tora abana bitu bakole mirimo ororo tubuli mbalenga baliga iga batana konyora chi promotion to te mu waziri from a committee from within to asa kotana barabu chi ministry chigweta usukazukia abana baitu na komenta abandi birogo ine renchira yukera konye mugusi egarto ka 2027 imo deba ndobwate commission of police ndobwate commission ya KRA egarba basugete biro mata ba monde bibi base drogatia baiko ya baba no tenga ngo yogurukunga nere gashago iga hetu ibinto ne president akaira so bobionse pi anda tari kuoba baka no nyendero made no ne nda ukwana njiko jana mugumizana de ingenja ukwana so boyuka no ukwana nga adoito tunyitirane tukale wega tukwana kumuga ukwana nga bagusi barabona nkanga kimokoba kenyumbu bwabo buri too much omanya ko chodera ngorwani abare erena ruta siba rutu nero to ate bia ebike era kaigwa kaira centro wana ko tera tomuliri sina munango negiro gukwanira omangana buna bono mwaziri wichisemi inchiranire ke omukusianya ari kurigereria nga kero kenda sama tukale bosio yatukanga no nyaba waziri babere gorobaraso orogongorwa gusiko se principal secretary muna wakwana abanyalire comment kana umubarochire gorokorase orogongorwa gusi muna bone conversation twacha kiregere very clear nyamira ya ito nende kire konyora omo PS kigera wikatobe fair ase o balance bintu ntu agambite muna to kwana bone ke president a consideration nere ronga na intugusi tamenderwe mu minister yomo okaboyo nyamira kisi won twanyoro mu minister duana tamenderu kisi tamende mu PS yomo balance bintu nyamira kurense ma yaraira omuntu rugo ba propose stream mushimo ati mu dibuziri yobere treasure for the longest and but trust team no bakolere miremo mbai kerende bamuruke kyara no muntu aro bakolere miremo go bare kwanja raira ground iga kotoserugando nyaka katigarete Timothy Buzire nerasokera Timothy urwanire nekero tu kwandira bona siasa ya matuka ega kororenga etofauti nere yabirike korokana korwa matuka magega erero abara ya bangeni go bakonya bataba ngobomo lakini unlike the other days kwala konya ranga siasa bantu mpare kuchibanya kuligirira mono nga mugusikio raso burai mugusikio bekire kirogete rero ibi nabyo bintu bakurigirira no nyana sobo chori bwe vyama mbategete kutwara alibaga ye ninjire ya moyo kugendera gukina gose nigekendete koreto kubagekana kiagera gwikira boniga ntubwate no nyaba jumbo konyoranga uyu kakongusa gucha abandi bakongusa gucha ate babakwaniririo gerimo abandi mbari kubwaterana itakire bono akigwa kwanande kuchwa kwanande kwa conclude inga abachumba baito bari kubeka ensemo ebiyama ne ekiama negento kyo kwambuki lakini etokotikara ko mugusi tubwate bono minister abunga baito bagusimba umirana bakamirana na no waziri nkarambi yabachire baumiranire lakini that's not enough ibapenda bono kutumia omo waziri obya because is available
barora chi minister Jones basabe ibintu kuruoro baetenge minister ya energy basabe chi system tobeke gweta bare minister ya maji tukunye mchinsoka maji roje mete abere rojali yangusira Jones yakurire karato kwanga bono twakurira mana ya magendero angmuna nje bono mu Kristo mu DG anga bono twasubire chorus chorus chikwa chi uniform cyabangina munanje ko tere chorus toros chikanisa tuchangire chikanisa abantu baturi bera nasi yeso SDA to yebeke bya Catholic yeito yebeke bya paka no erecho Maria babe kuronge lakini bono ntureka leve yo abaraya ba minto ande ngo request obe ODM obe wherever you are kosoe serikali asobia ande ngusamaega mwara umera na mwara bora na ki atoko na intu tusikige ndegedo jimotu ntona kuma na boyi ko na kuma ni mondo usererete mutu mado muro ko gwira muruto ekero tu algo campaign njinja chikura na agredera Raila Odinga tu algo campaign Raila Odinga ito amaite ngabon Raila obere president ndo amaite ngaro ruto na be president wone kero ruto abe president okay watch njirite birengerere mborango wanza andiri swali ekero chikora jiara ali Bomas of Kenya bagotangaza William Ruto obere president ngubulenda banda abo chinguru korete mbadumya chinguru cyabo ko hakikisha ndairo obere president bagasinywa umumuro obere president atabwa atinguru chinde atabwa atikende nyasaka makonya obere president wono muro jina ero bwate miliyoni kiregendo ogade ngo chigwanda ngabono mosu kumenga bono soko jabu tuseranse onyo wetete chikura atabwati kienda alenge masabo maombi akana central province akabatere no bono bakorera ngari tuambia God is good ngagiara gokora the only way we can go to central province aka convince abayikoya bangaini paka mwakira chikura to the man kambona bwata tata agwage siminga commissioner of police nda dokora nduguri ngirira isigo nakina ko debere turari kumba so muro kurugwiriamu turara nyora kiritokonya abantu beito tokwambuka uchimuto nyuma korongo mugusi ochirende tokanye abasentro tuwe ko semba mwe abasentro madara bantu igona bego toka bawakeri ogibosa na ntinakini rabe ikoyo mbamanye debe yanjete oyo ora skole to mugusi ga obegene kemuni abagere kemuni mbagere mugusi abakongu nandi bona libabere pita ekiagera umumuro yabamanyete bategekere ngendo gashagwa ko teba kako gerendo umuyikoyo mwabo kako gerendo umuyikoyo mwabo o president chikumbona kirinde gaki kirinde kama ngwari ko beka muguzi romotenga mimi bwana nshia yangu bona shares okororo ko gashagwa kororo nelio crocodile tears no munya kabiro mu boita ise ino bambira Kenya yitu ane ndi ana kwana nga na ama na indu ngidingo mwegena wakorire gasi inabara yabange ana mono kore gasi rugongoro gusi wakorire gasi no mu governor mukoro wakorire na totebe no nyaba jumbe bali kwabere gukumanyana na barabwa senga kentani ntofauti kikwarorire ya verege kwana kiwa ase egetie kiga kia siasa inje bitanga ni pi nacho le tunacho through vyama through political parties ngaba first deputy chair in charge of finance and establishment center for multi-party democracy nganga got of my 4 years ngataya na nenga changara active ne chairman ngado mu muro go ku CB muturi ugonya ore speaker of the attorney general achiete andikira nga act for 6 months muna chairman ya center for multi-party democracy ngona have had the opportunity to serve Gaiga county ya Kisii na abo muni advisor yo mugabano ngwaye we worked well tuakora na tukateba mugabano uchiro mwao tumusupport akole gasi yae apiki urwase umugabana ongwa tigirete asikuji mutu tinte ketuko soamono into chisiasa chichenda ko bagusia usikwenda kuchimi njege ndongo sabangelinga tigabara ya baito bakorera bande mirimo nabara into bwata baigaba koro barabuli bakali abondireli asichinga kibunechiga kero keno ntobwate bonabono ntobwate abo Professor Ongeri ntobwate abarayi babo Chris Obure nabanda abange bari babeire bagutwara libaga gose babekire meri gusi libakali abondireli asokone keno mugusi onyare kwa baigoro bono mna tokwa na mwaka mushimwa manoti mushimwa Steven Kengere manoti nabarayi bande bonse pia bago Professor Ongeri bakambara orobaito ba business community into umerana through the leadership yo mwishimiwa itomo CS Migosi Ogamba alken biscuit breakfast kukwaniranga ngakitogo kora mwanyagitinge tobe amo bantu bakaru proposals cyabo mo ndoro to coordinate kurwa renge connecting cha mwishimwa samye mwaya
abantu bari ngoro muna bachi tokonya mwaka babantu baitu Mheshimiwa Peter Nyabuti abaraia abange bachita abanga people came in numbers and all members of parliament kurugusino barenge abakaka bagusito gosuka onye tuko ba consult uchakire umugabano mukuru uiche mugaka professor Ngeri ucho mwaka obule ucho madam Janet ucho abaraia batokorere mirimo bonsi bandi usinyamiro ria baka bandi barona batugusukia gusi ekartokora consultation kurukale tugutacha bamura batugina ntugusuka onye ndikoleta bakakamo twabulia bakakaba mwaka beire mnabona for example ngendire manoti bakorere bintu toro ODM to wakachikoro cha ODM kabisa wasangi babekandira mi style gite kwa yadri nande bacholiru bachira serikali wasangi bansi gutubagire bintu gocho mukuru karabarenge mirimo byamba ka Mheshimiwa Chimyangwenyi mwako Chimyangwenyi they used to work well so mine engosaba abaraya baitu barororo nto igino abakakaba bagambete babwate importance yetu lakini mugakwa nulinga omuwaziri wito Julius Migos yogamba abatambuye temono bamitirange bonsi abakwanda tokonyane ngoro kina kikokole mirimo nakitokole bintu bitu umwana Chafed Nyakundi nabwate program yokubeka kurusito twabanganire twomeranire nabakabaseitu and ntogandira tukuchusyo so I think intubuna tole tinganji tukungendire madenye mundo nyasaye yes from my end ndotemete asitokonyara okora consultation ndotikantura ikire level yetakire ndotware ka mugutano gusiya gwetera sobora ibo waziri ito migose kebona the top most just gusi atubekera barayi baito bose pia mutumirana na women groups vijana bito eklachi tubura ninga kitokora kujimutwa tomako chike president tomosomere memorandum through our professionals led by Mwaka Peter Nyabuti and the rest tunakitoka kwa nyabantu bedu kujimutwa tubwenere igontu bwate emirobelio akana excellence tumo waziri muna hote banga abantu bamintaro gusigo ikemese ai bona liboro kino no mulie na bakorango ubutachirenze ndwanya na chusia matanga yarenge so engineer magetu no madu engineer magetu he lost his mother nyasamo beke ngoro yasa yo mungina o truvena nasira abara ibaje to bonsi pibare gukwana in moderation magongwa gachona kwanta kagenda umungina usimbara ati agachaka kwana kagenda injina renge master of ceremony liyo mwana ndibeti likora abase migutano ase amatanga inga papa kana kulunga nanda bana atete banga mwale wancha ekromo ko enda matanga karupole beka chikwaya chitere the mimu chiuyu arafu totebi ingi moto kolera one for example kama mwana robo junti usimo minister uchira matanga ai mukumbulia se education nga school nerega entonkera tutagitama bagate tokonyera abana baito bwarimu wasangi mwabekire achene n'umutu muntu jopima andika abaire ene mwamanya nino kimokora ase omweshimiwa pole ase okubutora lakini nekiro tukuriye bikare biga bunabona omwanya tukutwara breakfast ari ase chinsemo cha Kempinski nindesho abarahimbare kurase orokongorwa gusibatari goikirane mekutano buneyiga barabona kimuranyare ko ba include asamangana yoyo kwane kingo musina ngocharamo nakiki nako tebinga you start somewhere tochakira ba MC bakarangiria abantu bekanisa bakarangiria all cadres mbare ngora and bosi mbachiti leadership bagabana banyamire mugabana nyamire mugabana okisi bari batachite mbata the representatives bono after to akurire committee abuto setiri kwende program roll down yes ngocha terugusi tumanye kuri yeringa tubwati constituency chetu cha Kisi Kianda Nyamira 4 gotubwati 13 constituencies kere constituency ebagirwa abantu baye kuruchi ward from the ward levels bantu usemba batano tuanze ko twara town hall meetings tubekiti agenda chetu amo egera tuanze ko konya abantu baitu wika abantu baitu batubale egende kurukunga ogofiri kubugambi kuruguro go chance through amagendero that is the only way abantu baitu barasikuchibusho ukwanero bomo ntubwate chi serikali ibere e county ya Nyamira na boyo ya Gusii e county ya Kisii tukurige gati ya oburai bogenderete kiro kende nga abantu ari bantu bonsi barabwitabe yatuka nga barai abayigabuka mbabwate yatuka gusena umugavana
mo senator mo women rep umpali in good terms asie viga biro binga kimura nyari ko babeka bakore mirimo in as much as mbali ko wana na politically lakini bakore banyari ko ne kyamagendera sabantu bakore mirimo bona ikuri ko ire kiro buno mugabana yes ubwate CIDB yawe gendo kurike workinga programs ki ubwate chiao cheko chio konya abantu bawo because toiko bori sere dangi gukora uikaranza naba ne committee chiao paje ubwate budget committee no ubwate abantu bali bagotenera programs chiao na kijikorani che county ne procedure munere obange nga nkoro sinde likoliga nkoro sinde baraga nkoro danda machega kya chibese njiro kero kwa bangire kwa kolire ujitumeke borongo ko roreta magendero nga yoji kurushia umuseneta uwakire gituli ekero kwa korera ibintu ebyo rade okora ibintu ina no dalimana mukubanga buya muko igwana na mwaros makora kwara kora mugutana matukabere kwara rangira bantu bandi bali mu what divergent views tebantu bonse bakugwa mbaro asangi mutegwana ende kino ku feeling tiangunda mutema nga njungu turakwana naye nibona injindoro injitu kwana kitokonya we katori out aye anye kuri capable gukora imirimo yawe imirimo yoke gutambwe ekero yawe wakiri ugi kwasangi nga engoche gura nya bantu begira ni engoche yoro yongi kumuramira ibona kwasangira ekero bakumana ande kwara kwa chikigina bona ntuna kyabaye turoji so aba korra abandi imirimo yoka yetambwe timanya nga useno nyare gukwanera ekero chenga buna bono tokurigirire county ya Nyamira amangana nare akobo che senate osobo tutukano bwabire bokone kiwa gati yo mugavana aba MCA bare bikuni bibere tubwate issue yo gutwara ba speaker babere engana bune yega ayebuno mugusi nkukoromere injera kiroje murateme mbara iki abayiga babwane tuko jamwe irindi babeke mu Nyamiramo ono first of all umugabana Nyamira n'umusani one ngonyo na twaragramu nera atakiri gutinuka ekaranze akore mirimo bona ari difficult bona bitu kibiri kwa rako to kore senate na machikore to busu kwa senate no mugavana ro kongo ko sena abantu bali pamunjo kana ina koro mugavana yes you lead ngio to kirito konjo kanu odiga bantu bakonjo kanu basiri bugambo babo kusina iwajoleto lead beka oro kebintu tako tiago jesari bintu byabana inji ikaransanze rosti program chingi ya chikokonya abantu akona gukora siasa kurumambi maroba teacher mato kure leader ukora mwizi nomo njino ndamanga nini gutanga ageti ya not care lakini kuru mugambi amagana nabaho kono amanga mange teacher mato ira nasaba abana inchinkora bunabona bange nankora bari sana aba muraba saye barero baroje kirigenda abamoko bomoko rugajensi nabandi bakuru gen alpha baroje kirege toko bangaina igubono onye toko ijogoto akora ibintu amakosa igenteke negatives na chiko bachinyingi kubwa positives amakosa naba makina rakora na rakoreka na mono so tema soko nyara muno mugabana yari ibuminto ikaranza banga Nyamira burungi iyo kaigo sharati kono kumana mo ngo tuane kerese ni bwiri ngimona ngo jirese mwajira omono abaraye beito mugabana Simba no mugabana Nyaribo karuchi senate make sure mwa reduce mwa limit ogotara uchi senate kuna kugambe binde binge bangira nibone ne senate jenu abaraye bandira bakabane muteturi out turi genjira mo tokorokani tokore mirimo kene nke murangire mu waziri Migozi naroro tokore peace tokora muleme tokore truth ekera chibese chite jeno ne jabana inji okobo omuntu ro kwate mo yo borenge president agwete kenya bakina kungubanyorete so ubugambi buko abanyorire kora tigeri gasi naye abana babaje kusisenirwa tigeri yemana linyinge ndiko tokonya tafadhali no wa mantu kama ke na ba MCA no tokurigekera abana barabukira banyorire libaga bagenda ari konyoranga bone mirimo babwate na mangana impeachment gukurigire no nyama tukama igekera twabate na nyaba council mangana bono igaroro konyoranga ebitina ebikundi ebire ase county assembly ona ba MCA bete na barabata keire babe independent bamanye roles chiabo role yabo ngusino ko oversight ko represent na ogaraki ibire bitatu to represent to oversight kurige budget na ko megobeka majiko bono baikira ari bakona gutunyo mugabana kurumega
abandi bamenya gwikari baye gusiringira 10 babe myaka 10 kabe independent asa onyendi yaba kwenda bayito bari serious aba MCA bamanye roli ya bate mu abana please tutato kora 1 2 3 4 patiko na kurutane birugo itoto umrana nae bona mugaso tukwane as follows ni speakable ebindi biko basimura bono bako sangi umuntu njara ya mulirenke wanda gifyake ayo gifyake bono wasangi ibintu byasirire in fact ibintu biribu ya asobo maene ndatakere kuri rwenjera kina batebeli nga we need to sit down ndona korama ndona kuma ndona bega magoso bwire abagaka baito bagusi umwaka manoti waziri naro itumigosi nabarayibanda babunge turangiriye umugutano turangiriye tebane baraseyemo mugabano nyamire karanza mugabano kisi karanza musene de karanza bege bintu bena mesa abana njina bwaba kumkwanja mule gucakiraga guji muntu mu bwaduke anaye koleke neke tusuki guji muntu turiginjira yani to once and for all egera muna tona ko genda na kumana matukuna ko yarale kindingiri ko kolekana abana nji bakumya kibesi cyabo kitakira ko bakorera imirimo yes ukwandira sesa county ya Kisii inaranga siase omo sangirikano gete kwarengia ango ikirane taso musangirikano yo egati yabarai bakanyara gukwandira omuske professor Ongeri nga nyara kuburia obo governor kende no gutagokiwa no burai bokenderete asichinga kiechiga iyo bamatekera ko endase kiro muntu na bade views cyaya kera mwaka professor Ongeri nabo musine tanakambete biya no mugako usikete nyasaye no mugako le polished ole cool naboko firi ke boneka mo kumira naboko gambana naboko ranga na wade content so naboko bantu bako firi mwako ojubo udago choto konya era kidibone any opinion ya bantu but in actual sense the word leaders bako exist and I have no issues with the leaders baro dio bakolega siabo kugeje bitina bichense tiga batige bitina bakora bande mirimo nande bera ne kanisa abantu ira ne kanisa urayo batagira sa aso yimi abakonye lakini ntobwati bada baraiba chori rukurwe kanisa ime nande bayikire birogo ba disappoint iri abantu lakini bono munanje ngo sabanya saye ngo nakubuli butambe doje ngakanya opportunity nanyina bonda bireke bishe bindebe lakini for now yes ntete ko washua ikera na rolide na no madebo oyo kurugumigosi ogambo mu minister to bwade wegiseme asenga nchachire no bwororo mbai kuma na mugabano nyamira mbai kuma na mugabano kisi mbai kuma na musimbai kuma na maseneta na bara acha gukorera kubwata nya baraya babonse nande ina ile njira ndo cha abantu bange bategete the truth okubwata nya baraya baitu tari kugendera nande kubaga mono ntogosuka ibintu bitu bari wanje babwatane bakore imirimo nande abantu bari bibitira birensemo bakobensemo wete karuoro ntika baraya bakore imirimo back to national government ekero ukurigire serikali ya Kenya Kwanza nega neti nere interested boniga ne kura yo mugusi now that yo mugusi yote birenga nakabwate candidate ntobwate taringa no yo mokare candidate cha sokre kada serikali ga ukurigire muske William Ruto kero kende nare nachiko interested na bagusi mono tingaki chobochore ituko ndiri Ruto atagete mugusi ko bwabono diribo ne competition nyere eliri ogirige ndrete liya muraba ko tangu buri bare naribona ko tagete bono mono kwa sabora ndibona ko mwengechi mono acha akore ibintu bitamatenga nabotura akani abatike ogendereri bono tokorere 1 2 3 4 bono liya ko takomugusi mono ikiagara abanda abasendero bachire no ake konu otera na barobuire bana bono basokire bono chikura cha ega focus ti bogere asito western coast aga saboria na yone tukole sapa ndubona ka tora mukonya to mukonya lakini engendo kira ga tukonyi president ne magendera lya cho to mnando jimigosi babangire ne badokorere what we bidoko bori boniga yo cho kotobera rais lakini chikura cha 2007 ndo aso jikwana boniga umunguru nya sawi to tongo tole moyo tikatoka to hara korega asi tubwate as at now togo focus 2027 na kibuki amagendera iga togo tebanga ndandekero kende arakoreta rogocha guseiga na ndagendera gusabwe bintu bindi bibere bitatu already amagendera ya nyarite guchakiwa na haratara tabuka amagendera na manga ayanda tabukire
chipara mna bono for example singurse tubuge tutu chinyinge jiri cha boletigu chia kora kora mbona chigendete na bono bare kurura gogo ekwenda baracho ikurura gogo ende jutumira nyamira bunyunyu echisenta echigo cha kayole ingu chakere on a very sincere note asensemo yeito abakorra na asenkuru no soro korere bintu sana bo eso abaka bia korere ne bindi bitakere bono comment mo tonyore bingi osero na wadenga mushimo osero korere gasi bo bia sana ke nachiri narori kena njiri mbade kwota ali skimu ngora etera ndo nalire na kai no amasetra lega tatigo osero momote biansi ke nanjiki mbade kwota nanjini fota bonge fota kwe momonde bali yango oseranski kwanira ngo kwana tago sigeta tumuzani omushubiwa nekiro tugendete ukwanira bono kwatebire ngachi bunge njiro chichiagenderere kigima osigenda bwate nande amagendera nde ari ye county kero kende abonete ko bakago sugumu ne serikali enene na akiri akwamire njira ngobonete ngore responsible wochiko kufuatilia magendera na baba bilongozi bitu njitimbo ati electoral mandate ndane as a president unless omugutano orangiriwe na tebi kunyarangiri present memorandum etwa kwandira mna bagaka abagusi members of parliament and the other leadership tokoboli as follows lakini abantu bobwate mandate yogo suguma ebintu gocha gusiga iga nabarebere bachorire kera na gyoto miroro ujikungusera abantu ebintu gocha so biri bigenderete bono abana itura bolna nga kamaranje it's taking too long bona se yaikire kitobwata migozi ngusu kungobusu kitwe no makongo na maina gotea makongo sana njina ode I know him nekero otogocha gukora ndotenga tokurigirira sense muyega bono ya Maraga na Matiang'i. What's not happening? Maraga na Matiang'i asaba kene bono wanenga buna bono ayene Matilda na Nyarangi kuri Euro president na jengo liginde but in democracy bono bana inji bago chunjuga bari giringa first of all wabolinga aye ngi ya ko uniform waboli chikura Maraga na Matiang'i onye gokuboli because nje abantu nje ngo chaka nasange abantu betu bakwana Matiang'i kato nasinzia nyanjira nditimba issues kitina manya usengo woli akera manya ndara kwana mundu kwanire umwana oli yonde nabasaye bachagete abasaye bachagete nanda basaye bana bade betino Maraga nera baba mudebeti nanda basaye abandi bakate yo umwana yondo yo umwana yo ngakyaruko yo Morara akane kali kale ngakaruka Samuel kakanganya kali kale ngakagera kurumate because democracy dictates you exercise your democratic right the way you want the way you ndako exercise your democratic right ya ibunu mheshimiwa Maraga is the very same way na Matiang'i nera ku exercise the democratic right ya abana inji baba mwe in the event onyaka bakuligi but for now njina ko tebi William Samoei Ruto is the president of the Republic of Kenya Kibaki kila nge president na abete president yakagamba bya sana ngakinera kwani tenga removing Kanu is like cutting omugumu tree using a razor blade lakini tote tuko under direction ngabuni ejo injidiganji William Ruto to sege aba yaba minto begitanga nindo che madegi ngoteba turarabiri kuchipara system bachumu kuchipara chibintu bibe wana tuka muto tebenga anye twakorere twikiga yori bako chokobana toro siri binge newet tusike ori oro kugamba toma opportunity the president William Ruto mwaka 2027 mwaka 2027 etukenga kero kende kwa rolire nga egati iyo murai korugusi na rora kore mirimo tokonyara kumubikira kura yao no we'll close the bridge when we get there but for now I want to assure you the president William Ruto muromo kongo nande natu anje nabagusi twebe kya mubiye na twebegete abako tokorere bintu tigara tokorera turara abuso tusibise itagera basi tolika abantu bitemire motokole binte bingi ebintu cyumutwega tororenga kibire chikura cyo president tali yamo omendrania yamo chiche ikomine yamo chikura cyo president yo gochirigi kosoka gujirigi ngo chinyore to chibegeta benya cyane ro wati biro ni ara garigi abe obo muguri abegete amo
mbwa gato kobo urende ako agacha later agacha kabeko minister kabeko bocha akakora 1 2 3 4 nintaka tu ara unity yere the same like that lakini turara korango egasi yero tubwate budget isa tumutua turakonyera abantu baitu mwana chaveti mushimwana wala se budget dogo murigire bintu matenga twetirie kineke tokorera abantu baitu mirimo yes mbia mono rele wakirite kura asobo chori bwaeta nekero tukuri yaboniga ntoro chengana nde ODM bado mbagende kunya gochora abantu tatigarende yarorekanire nga ekero amabaga gitagocha abarense yekyamakiga gya ODM nchira nere babiri bakorera gutaisane kana gochora bogendrete ose enenchira abantu babiri ko babiri bako ba favored omwakora iraro ngotogosera at some point uno bono bokene buna ndina magiri kurongoti mutu ana ndoje ntaje kukemba ndorasi tintunderenge kwa mwake nara mwakire oburaira nara mwakire jikura na erikira maete omuntu kurukura Odinga ekero tuarenge serikali ya ekero barenge na Ruto bakwana na Uhuru bakwana nitina nyorte bindagera sawe binge sana intu aba toko mo support ntura munanje ndindana ko jorbo jumbe egere mu approach buneta kire abara ibeita abande nabano muchimantu bagende yaro to robo kene bumanire sana bumanire guriye bintu na raira ko korata ko barumigendo mware to kuriyenchera turwa walire shimune bono tubwate bwasiri tubwato yoyomo aturigiriye bintu mwagurira ira kiri myagiriye ikirita manini tinka kiretira ndo chimutuga ngana najarengera limundu ndimwao atakora rakiria ko so bakore ari mie sava igo as a community tebe ODM no kere tebe mwaka 2027 lakini unaona ODM konya ikiarenga strong sana gusia lakini bono urigireni abakora nga inchinguru cha chirenze asengenjo yoko bage bintu bobe no mwaka rera na ninjenje mujire morale because no musani one motebi ngabantu bamintu ko complain barenga gikwanya romo gati butora butole quota ole de gusi ndero bage guchimate abantu abago supported mbago supported bosa twago supported tuchokonya na ujimutwe nabara igwe tumukwandire nabago tuyu but for now abikira nyoregero kyo uyire soba angebions getu kwana ODM to kwana UDA omugusi eurochenga ingakinerere ikonyorenga abantu wetani nonye 70% babwate giant party osenga bagusegete ikiameke mukurukusi ikiameke mukemugusi yani yenyale kana bagwera abasiko bendeke lakini chigora ino into as a community kanga tu abwate kiamagito kale anga tu family tu afomete kiamagito kale tu ale fieko yoko negotiate ne president what happened ngose ndobono njini mbwate chinguru chokorosi mbono turaria abantu tubakwana lakini njina na kuirorere bintu binde bide tu ana okwana boniga nga torosi kiama yoko bego musyamo tunakuirorera aba the same people aba okwana kiama cyo wasange baachire chia wasange uri UDA wasange uri ODM ngochere yaba kumusana story madan let's go what the interests chingi ya chiko konyo mugusi nga bono nda tubwatane tokonyo mugusi abande bateke tokonyo orasi bakwangiga anyora saka joru agenda buna bono indi nga matiangi madeng abantu baro batete kutalira abande batara korogasi ndio asebe position chaba wada bakembe nga matiangi ngera banandire ewevuke goja baire ande baendere kusumbwa abantu yayikirenga kibona abana inji babera bangeni bosana toko cha kubatebina ngabona nje kinda soyo ngaigo akikia ukwa kwate ngwagore so abantu bayitu bagusi babera bangeni sana time ngitinga kikatora akore tutware obo mubu na buri banyacha bwarenge ujimutua abaraye baitu mbatakeire toracha motorasaba njinje ntongo saba torasaba oyo gurugwira mu ruduge toroje uriye kiama ndona okwana ochibusi mbiyo mona kegima tuguriye mu waziri ogamba ase okoro kurigire mitandao obere ka okora chitaro anne muno gochabusi okoranga wengire
oingire sana gokora chitaro chiae gochokonya kurigereria mang'ana agenderete ase wizara yae aiga rugongo rwa Gusii okagerete ng'a na enchire yao kore emeremo nere ngogokiere nonye bisa kubinde barabumba bwatia baba bari minza baba bari bya sobo igogo kora seino kwanza nambono taraja bia tutagita aumule nabona akanga bono tutagita kanga muna tukwana bono kanga kanga nyugete nyamaramba kale mambindu muga kale south mugirango migosi gale minister katesi omugusii tari abakenya batibanya mbara abakenya president ya Kenya migosi aiboire Gusii gaiga sobo ikurumaria abantu banyamire banyore benefits cyo minister obu abantu bakuru kisi account banyore benefits cyo bukwenda arigerere cinchera cyo kumule bintu Gusii kapisa bikore mina abandi bakora njire ndete kwanya president abetegete igo omu minister wetuma muna migosi agwetuma ocha saba na inchi egere mambiende karo monone karo muguruta go chata na baito minister ocha sei na bakore bintu njire mo kombuli no na dogosoka osange minister ejore na president William Ruto yes akoreta magendero Gusii akoreta magendero umuire baka yense arabire onone karo Ruto go jaba tenga wajameni wana Yesu asifike mumuti ai na mumuti lakini wekira boni go musibado tararanga omurai wense nanjete Gusii nakirinda tora to minister atwanjite Ngonga wetero wo minister na baba kusibako buchiko mwanje. In fact bona nko menda dole bona nyigwete ninge migosi abangire. Bindongore dubire. Aba nkora bitole Gusii. Na tugukwana ase amabaga yemeremo twarorire nga chiripoti nchiri chabere chikubwato kwa na ega ensemo yababunge usaba jumbe mbale bairwe amabaga giterero bakoneria abananchi. Ayebuno murai watokire ko rase serikali. Yatoka ng'a amabaga buna bono tukurige kyombe gya TSC kwanya roboti rwabwatokirwe ng'aba jumbe mbare baira amabaga kete barabu bakwenda boneria abantu babo matete kete ngutaka buna bono kwate ng'aba jumbe ngwata umubunge nali uri kurukuga nega oyaturi baga akaoni egartwa manyire tumukwana lakini ntara amato ejiko rukunga here says tote babo kene until and unless kwa bwatiro mundu mu provetinga aye omubunge getenkwa yaguri bagatire fulani okaoni yona lyo kibono onye muntu kagare kwa yaguri baga onye oli bagari okonyo mungu numutaka ulenka ali osomira umwana oye no butaka amatebi ngangebese ma kwa emirimo uyibono uragiririrwe konya abantu nyasana gukwimuki uraso konya opportunity konya abantu lakini ngangebese mayo gonyiro umwana oyo okorire bwe gabandi koretwe mesa Tubwate buna balimu ntubwate buna bono nase sokonyoranga nigeko bako umuntu atabwati bitoki konyoreme na yani ibine gasi ngo nguzana muna wakwanire ekyo kinige nte ko nguzana njuma de umuntu nyasaye egende kikere and godly na hande kitaba ndu kwanwa as leadership unye ko leader okole bintu nebyo twisaini okobe leader konya abantu bamintu nyasaye usin njemle ndone ndagende ngwa kambia mono umuwaziri wetu migosi will not stand bintu binga munebi no mumanyete ni muja Mungu no mundu full ole kam na baraye baitu tinda irwan mujumbe oyo okurugusinga ngoni ya didu tingu ngaja mundu until and unless umuntu tebe nako edayo mujumbe uli besi anechi a substantiate then from there the way go did ebine bitine bike vya gesiasa na tukurigire ase ensemo gosekero tukucha gukora na kimuntu aranyare ko successful anene mona kero kurigire a political landscape ya woniga na kimuntu umwana siasa aranyare ko go succeed bono kuru mwana siasa kero kuchaka siasa wigoza ngwe bangire mandi siasa ne calling ikuwa nyasa okonyire kwa nyor opportunity yo go serve first of all buri nyasa nganda ete konyor burayobo henko bonyor burayobo nkoraba na inchi egento kubwati 1 2 3 4 then from there na the success here ajiche you cannot succeed onye ko utangania yao tobegete bana inchi busibwao konya bana inchi koraba ngene gas koraba ke gas mukibyo babiyombe bya bana beka ba youth abemere mu bya bapeka bijana bito amo bya people living with disability joba konya na lino leadership yao ina lilo succeed lakini ko ikubwe tome
asalite kwa nyore miremu weka gwete mo ominyo ke ministry ga gweta mnangora abo mushimo cha bait bakwera bamanya gukora kigenda asa buri mu ogotari tukuri modeko no lunch okanyete office gete ya Kenya Power odo ngante ri kwende transformer ibere ukoganyerera gwikobo muri mereria naende bwerwe umanya ko nyara akore gasi abanenji otherwise onye tuba dinjire iyo ogwikari wa usaranso kwaragera kwarara bintu gigusuka wika obo muntu owetoma naende obolinya sako rukibungaini na boigo amangana yo mono amangana yo wako amagena na boigo konya gwakeri ogiase amatanga chikanisa ekero go matanga ya bantu ba okwenda matanga gwakeri ogiro that's not the occasion yo kuligiri chikura rangiri mukutano beka abantu amo obatebi agenda yawo ne bagwanje bakoye chikura bakoye batakoye timbakwa lakini bona kwenda matanga na orutanga ntia muraba wakamali ogiba kuruta banda magena it can't help you kwanza matanga ora sangi abandi bagere baruite bogere matanga yuma idaba iri bakuru kerase nyingi muno so tago gokonya digenchera otuare sera chao chingia chikoni onyore opportunity mbia mono timanyanga ngikware commentero mweshimiwa ekero otogukora ndote ngabona chinsa chiracho jarengananire mbia mono sana Matilda soko ndangirigocha na mbia mono ase opportunity kwa ngeire goichaga nabatebya samarida nguru Nyarangi Steven Nyarangi onsom seitoneronge amangana agusi ndutagete gusi yaito emokebosyo ndutagete Nairobi yita sabana baito bamenyete emokebosyo nabagusi bandasi bamenyete bekarakari betume tubwenere onye kubwate issue no muntu mino diko kuna kumugamba gusona kumukorera bitina rangerania mwakwandira na asobuya aliragere tuski usiyete bosyo ningependa kuomba watu wetu we utilize our president tuketi na waziri wetu Migosi Ogamba na viongozi wengine wote wa Kisii tuongee na rais wetu William Ruto atuletee maendeleo. We have 3 budgets ahead of us na hizo budgets lazima na sisi kama wa Kisii because ni watu tunatoa ushuru tupate maendeleo. Ndiposa tuweze kupata hayo maendeleo tutafanya kazi na rais William Samoei Ruto. Is the president of the Republic of Kenya and I have no doubt about it. So mambo ya 2027 tutazungumza tukifuka. But for now please tukae na viongozi wetu wabunge baitu waziri wetu Migosi tutafute njia yo gusaba ibintu asobuya tubirete nabantu betu bichikanza beka tayari bono turangiri michango mubwenere mukurike tago takwanga chibese chikanisa chibese tiotore chibese na bono president to mareta gusiga achangire chikanisa chisukuru bari bana okana ndupie chito ari ko tobeke muno SDA taganyerete kobeka mu naende gusechika tokorere mirimo ya saba ntbara gajimba ya sai igo bono bantu baminto ngo basabanya saba seni na saba rende nabaraye baito bakaka bari baito bagusiyo mushimwa ito professor Ngeria baraye baito ya saba seni mwensi tigamutware istekoro kugakeburu kwegere mutwa Easter holiday yengiya abantu munyu marwira nasigiye so marwa sarire miki tokorere nya sai mirimo nari musini wasobwamo mbiya mono sana na mbiya mono ase libageri mwangeire mama yone simbi yole mbiya mono na tata so mbiya mono word bless you na bubuka kwale ukwane na bana nchi bonse ba Kenya na bakwani aso wamo no mungino ne Judith na ukwandi na bana bane Mungu abariki mbiya mono sana mwancho murigerere oyo ni gare omweshimiwa Stephen Nyarangi korwa Kitutu Chache North yes county ya Kisii nekera bereka ukwanira ukonchore gosamo onchore ari aberika ko rorekana si ensemo ya siasa aigase orugongo rwa Gusii na boigo korwa nonye na se serikali nene nchekuru kwa Matilda boigo korwa si studio ya kabere nere Wilfred Matundura ase chinga kichira bose mwancho murigeria kendera ako egokia nemero bere yonsi ere ime Agatembe TV na boigo na boko genda gotonyora chinsemo chiri cha YouTube sengo kuboria nyaro subscribe gocha se YouTube channel ya Agatembe TV na Aboigo FM chisemo cha Facebook na rotonyora ro chinga kichonsi na boigo witira ase namba yaito ya studio kore na sebono twara oburigerio bya na ine mutware umugaso umutohereru bien mono etwani yabugire
ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi namba sire kitroningisi ego to kanza mo tibu gembo nsa stage yeji big nsa ajenye ko tate space speaker na kabisa live and direct onye ko tate ufa sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kito bese ko ganga ko kungaina tikangoro chitibi no chirega eti